أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه وصحبه أجمعين أما بعد فكمان ديكوتني مانغلي Թայլալեն սայդիմե փեյնալեն ավդիսուտնոդի վե օդբերիմի եկշուժի թեմա կորիքսո բուտեջենեն եկովոլկո կորիս բաշականա ակալե վակտեստե պոտոչնո է մասեք ռամադանես կերը վակտենդե սո շայ ամեն տե կորիստինա բաշ ակալե վրեմենդե pošto isiamen hari konflikti pobut manusha baš oiftarloko emodlučisalilu madaleskolo da sebe pijek temate keralpes akavate šaj te račistinope megiusa o narodo potočno megiusa o prajla o pejna kas so anena kuiftarloko te šaj te džanao redoslet em se bapja dali dobine hem potočno te vakera dali uopšte amen kazandine ko pravilna manuša. Pa imate dugovlačina bajagi, akalete matar, samo vakera ko nakratko, spodeljene govor su še, ako vidio ko o interesno tu mengeda, hema mengeda te še te bajara amaro džandipa, akale sovbetea, so odlučinden demek epralestar, taro ređepi, ova menge po poznato te vakera znači ko amare porane tanendar sar opral o JJ. Ako ponekogaš vakirava JJ, tumen džandeka kerava taro še efendija oređepi, potočno taro amaro manglo te vakera, ajte mu kale pre te vakera bajagi, akitano selamun aleyküm mange, ja, selamun aleyküm Türkiye ya efendi. Afi kere hari bu nimojno zbog zakasnem hari vremeskere evreme hari kere afi ama postine yake ponekoga šamende da moram te hutkino konisavjet hana. Pozdravim na to Allah eskere selamia, selamun aleyküm. Buyurun te pozdravine te dikutne hem medu dikutne. Ve aleykum selam ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Sayyidime abhala. Hem selami jitute, jikotire dikutne, jikosamare sayyidime abhala hem peyna. Kola soitale prisutna kakaya tiri emisija, kakaya amari halikani emisija. Hem ujedno selami kajal jikokolada, palo kava, ako nadikля kana ka emisija, kadikjan la pokasno, Allah eskoro selami nekol džilende, nekare se džilende, mangetano čast, hem poštovanje, kar će pute, hem but mange čast, pa su svim vikimo sar misafiri, ja vera da pute su te vikimo, kakaya tiri, kokava pralikanu stvari, amaro pralikanu sohbeti, mange čast i poštovanje su svim vikimo, demekite kera jek pralikano lafi taro dini islamiyeti.
А ќе думам микрофони, пошто понекогаш ефиси, понекогаш на не, ама дали хаваеме на джанава со скинанеаме Не супер шунавато, на джанава дали тумен ман шунено. Са супер те странатар ту JJ мека крав сајта на фино, а каја отворено тема со шајка на меѓуту те манде те овол ковол нормално спојми исто исламеја, нормално ковол спојми амаре адетенцар, нормално ковол спојми исто теиси да могучност хадиско наукаја хем Куранеја. Пошто тут акава пред ниса време и не е кефендие исто туте, а кале тематар ту исто да поопширно кердан лафи, па меврива керав те иси јек шужи поука со регуламенту учина, би вакера тестиклова акале дерсестар поточно, акале совбе тестар, хем нормално, теше амено рома више темука нисаве букјакола со уопште аменге на непотребна или поточно шете вакера со даја значи ко вредност, ама за ништо. И тема стар со кердемерати ко кратко лафи туја, ту одма со сватинданем чак слуше да вакердан да, јамо правна проблеми, а кај тема шај поопшеното керопе лафи, те шај амаре прајла, амаре пејна, мато венки заблуда, која керолапе значи ко рамаданска диве, со ске повеќето джене, мислинава по моје дека керена исто грешка, не знаеки, дали те матар да маглум хари, поопштено те кера лафи ем, и сијамен јек сати време со шај комото сати зјаснinamen. Па нека кера јек баро селами со влезинена кана моментално саопрајла, аге сар секогаш амаро мангло ценимо како зекири, буд баро селами леста овден ерати амдеки емисија, исто јек баро селами джико халими суат, ишала ка продолжина покасно, кој со ка влезиненда баро селами оленге мате дуговлачина, те почина маре дерсеја, па кога ковол со акрела песјек најбаро моменти, тумен шај исто тумаре питање да те поставинен, о JJ поточно маро ефендија, као одговорнел ишала туменгеда, тајмангеда. Бујрум ефенди. Eyvallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, sümme elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu vesselamen ala nebiyyina seyyidina habibina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah Allah eskero rahmeti hem hidayeti upravtumen nekovol. Sarsarinen pravalen, saydime penalen, te selamin ki raftumen Allah eskere selamea. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Salde i zahvallahi muhamdi pripadinela Allah eske azza wa jal o Allahi ko asitalo yaračija sajale mengoro o Allahi ko asocialo vkupno amaro džiktipe a čola leske ko vasta. Zahvala te keramare gospodareske so o Allahi kerjamen tova taradla mangle kulja Allah eskere vernikja ili mu'minja ili pravovernikja hem zahvala Allah eski so kerjamen tova ummeti sajdime pejgamber eskoro Muhammed aleyhisselam eskoro. Salavati taj selam te biçhala upravo najmango habibi Allah eskoro amaro da mango habibi adavajtalo Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem manushko vasulo sebebi so amen penjaraya amare Allah'e. Manush ko vasulo sebebi te penjara o chachipe. Manush peygamberi ko vasulo sebebi te sikavala men o drumo te avaciko cenneti. Salde salavat ya hem selam ya ko akava mübarek olmasek da avriyal da tarakava masek daimen te amare saydime peygambereske illahi ya Rabbi ko sudno dive mahşereskoro dive tarakava mango habibi tolamen şefaati ya Rabbal alemin hem ko čelo lea inšaallah tek huvako cenneti. Amin. I zahvala pripadinela upravo leskiri magli porodica, pašutni porodica, familija koja su o Kur'ani da svedočinela ko ajeti dželile,
vakerala familia bizo günahya, familia koja su taro prva familija kako kod dženneti, Allah kerdi ehlel beyti. I zahvala upralende Allah eskiri, zahvala upravo sahabija, upravo skoro hulefaj rašidin, upravo tabeinja, hem sa upravo kola prala hem penja, so dikename kakala socijalna mreža, kakala momenti, hem okolada celo umete pejgambere skoro, i zahvala nekolu upralende sa džiko jomol kjami, džiko sudno dive. Illahi ya Rabbi, molinava je Allahe kada ka džankav kerala men ko sudno dive, te džankav kerala men akale počasno manušenca so andigjamno kja marido. Inshallah lenca, ola ko ven sebepi, amen lenca ka kuva, inshallah ko dženneti. Salavati o selami najviše karbeate na mare pejgambereske, mate pistra. Защото салаватите на екбаро оружие, ко калби еке муъминеске. И захвалата е бичала управо о алимия, о захирска хемо батинска алимия, кола со која бисудно диветале ова саркандили едини исламиете скоро, па олајтале себе бичико судно диве ка светнен сарие кандили хем на нете ачол, која со амен лендар лаја вајзи, таракала тавакера алимия, захирска хем батинска. Праваленем се идиме пенален, мангетано моро почит ерат тикловав, те споделинав туменца, ек чачипе е Аллах ескоро, кереја лафи таро ек буд важно тема, која со сарчачипнаске да, а каја тема тали фарзи било коле муслиманеске хем муслиманкаки. Па одолеске да, иншалла, мека кера یک دعا یک آیته انگلیدرت پوچمینا که سو ادوا آیتی جلیله سرچاچیپناس که اسی له بارو برد باشه که واسو واکر الله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگه کو کوا آیتی جلیله والله عز وجل منگه واکر الله یا ایها الذین آمنوا o tumen kola so veruinena, kola so pajana, tumen kola so sin vernikia ya Allah eske. Ya ayyuhalladhina amanu taqullahu haqqa tuqatihi. Dara ko tartiro Allah azza wa jal. Agar sal sovalani te dara iskreno dar to tu tartiro gospodari. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hem ke da kavodo dive sarchachipnaske temerei ili tu kusne omeribe tiranetu ko tirot gospodari ma merni sar yaverchane sem sar muslimani illahi ya rabbi amari dua to inshallah ko Allah azza wa jal tiraname sar muslimani akatu Allah ko akawa ayati jelile bakirga iran tu ko tiro Allah sar muslimani o Allah ya katena rodola men tiraname namen tako zvano tiranetu ko Allah sar oficiri sar hođa, sar ševo, sar doktori, sar profesori, sar bari nauka toutu, baro alimdari, ili sar alimi. Nego Allahi vakirka iratut ko Allahi sar pravo muslimani. Podoleske korango je muslimaneske talo okova jek su nagelom jek diveda ki škola. Ama inšallah kanakel sar muslimani. O Allahi azza wa jal muklamenge ki puv šerijati. O Allah azza wa jal muklame ki puv zakoni. A svako zakoni sile leskere tački. Era džemijeti muslimin mora teva kera amare romenge te spodelina ko asociam ko agor akale masekoske ramazaneske teva kera. I mora te vodina pažnja, toda men principalno pažnja, baš akava posljedna divesa ko ramazani, kova so normalno veda o ajeti dželile buškarva kerala, okova so tu menge pretpostavinela tumaro pejgamberi. Hem okova tu menge tumaro po pejgamberi so naredinela tu mena dava valjani te kerene. Ako na kergene nasem pokorna tumare pejgambereske. Ako nasem pokorna ko tumaro pejgamberi, tega ne nasem pokorna niko tumaro Allah azza wa jal. Pa odoleske akatar do bližinaja me sarčačipnaske ko Ramazansko bajrami ko šeker bajram. Inšallah ya rabbel alemin, same so postingjama kava Ramazani, neko kabuli sari nenge,
Sare ngor kabuline ka kerolo posti oruci, inshallah Allah te thola men günahindar, celo berso kerja mamare na merne ne na merne günahya, wallahi inshallah ka cistina lamen, ka kerela men tola taradala te va kera shakir ya manush. O manush te lola fi shakir, taradava so god ka desino peleskepso ka primino taro Allah, obitanu vexado. Podoles que amen kova zadovo na tarade nagrada inshallah e Allah eskiri azza wa jalla. Pravalen Yek taro glavna teme a kana kwa kala divesa doblijina la pe amenge kwa so amen valana de obave za telala me va kergiu manglal da ifta diveda ko kratka videa i klilu magjar ko socijalna mreža objasningiu disabe pravilja u vezi ko taro sadakatul fitr. Kad dikha kana bujina amendar na janaya sarcha chipnas pe se usaga sadakatul fitr amen inshallah ko obrazložina tu mensa kava ka spodelinale. Jer okova diveda snema de misafiri o profesor Sheikh Mohamed Nasser o libanzo arapi moras ne leta nave zada kite ubedinen pe hari amaro romano umeti sos ke amenti kilam sar roman amare roma sar chachipnas ke da hari but po hari kainandinen upralamente podo sebi pe me angiumle tu menge te va to biasninau hem te va kero suitani sustina tarakea fitra ramazaneski. Amen va keraya sadakatul fitr ili vitra ili paka anale iftar. Kwa kala glagolia, kwa kala anava vikimo sadakatul fitr ili ramazanska vitra ili pale iftar tano jek označaj. Jeki tano leskorđamnipe, jeki tani rečenica. Telo lafi sadakatul fitr značinala nekas te parvare. Nekas yeke manushi te dele te hal, te iftarineupe. Ili pa vitr znači una nekas ke te de te hal, te opoine nekas haibaja. Ili pa yeke la fea amen va keraya iftar. O iftar, o sadakatul fitr bianchiola tari rečenica iftar. Athar bianchiola o lafi vitr taro iftari. Iftar ili pa vitr. Eja kana, te lolapi sadakatul fitr tanijek dobrovoljno deiva sadaka, amendar, moralno e materijalno, te šajte parvare kas. Amena kate kad ikakja kea sadakatul fitr, kas isile pravo, te lela kea sadakatul fitr, hem kas ke dela pe sadakatul fitr. Sar negro ka positnat men ko zamani amare pejgambereskoro sallallahu alaihi wasallam eskoro. Amaro peigamberi ko zamani piro omna va kergasine den pare sara kaname Nicolae daia pare o izjavinela mengi jamia i akare brșeskiri i fitra tali 6 euro, 7 euro, 8 euro i amen kerea raciuni ko zopția mcileinea ko ker emodor ka pare daia. Ko zamani peigambereskoro alaihi salam nasine agyar. Ko zamani peigambereskoro o sadakatul fitr de la sinepe ko haibe. Znači, varo, pšenica, jačmeni, te va kera hurme de la sinepe, šuke drakha, de la sinepe othut šukardo sarko pravo de la ino peigamberi. Od ovaj talo, znači, de la sinepe ko haibe, haibaske. Namjernica, ko namjernice dela ine, znači lafi namjernica tano hajbe, trošako, a makaske dela ine e čorolenge. Kola so ke da kabosno dive bayrameskoro, od ova valjani olada, to ne te keren bayramuko, zada ki te han hem te slavinem poro bayram. A kate kad ka cemiyeti muslimin, ko zaman je pejgambereskoro, sara lea dea promena, znači, tenovul dendo ko te va kera ko hajbe ili pa to voli ramo akana ko pare. Znači ko zaman je pejgambereskoro sine ko hajbe deiba o sadakatul fitr. O Muazza ibn Jabir radijallahu anhu ov tegani akava ashabi e pejgambereskoro o Muazza ov sine opredelimo taro peigamberi radijallahu anhu te jal ko Yemen te kedel o sadakatul fitr ili te kedel o zakatul fitr. Ov koga gela dari ko Yemen
Ko adava momenti ko yementane busine preçuime e yemeneskere manusha tarada strana tarada rik ko tekstil na sheja tevakera tekstil no materiaila stak skupo ceno amo len sinelen hayvanyada sinelen deve sinelen bakreda kolada i tegani opso kerala ova kerala lengi shunen metu menge kakera ko pokolaj način te den tumaro zakat al fitr soske ko pokolaj način soske ko pokolaj polo ko način tano te shai soske adarigani ki Saudia ko pejgamberi ko sahabia onardo denalen deve dena zakati dena hayvanja dena haybe ide ama sarčačitnanske adari amegi tano potrebno o tekstil soske es ashaben na nelen džube na nelen dželabe na nelen Allah tevakera turavempe tegani vakela tumen shai te promeninen te den mande sar zakatul fitr te den mande akala tevakera džube akala ahmedi akala zada metingara vadari gani o sahabia peshaiti pishiraven hem pokolaj lenge tovo a katare da men dikaya deka o zakatul fitr ili sadakatul fitr taro isto la fikere tara tema tu shaite dela kokoa način tu ke polog a meni sjame ko verodostojna lila dokažimo deka poviše taro oftovardeš ashabia oftovardeš 3-4-5 ashabia poznata so ime i prezime koda so odla znači ange odluka za da ki šajte dope o sadakatul fitr ko dirhemija znači ko pare odoleske da amenge tano kana dozvolimo amente da ko pare parišno te pomožina baš akaja sadakatul fitr te da znači amendar soske amenge najloko hem poloko italo amenge te da ko pare soske svako ajek amendar si amen momentalno pare odoleske svako ajek amendar šaj znači ko pare te dău kod ova iznos o sadakatul fitr o sadakatul fitr džemijeti muslimin kaske pripadinela hem koji isile pravo ko akava sadakatul fitr te lău akala pare kaske trošimena pe akala pare znači amen džanaja so decenije hem peršenca so generacije a mare popureda amen kada volen o kraju ramazanes pro prvo lafi vakeraja ajde valanite džaki džamija anglalo bayram namazi amen valanite da amari fitra te platina amari fitra znači fitra platinela svako domakini kereskoro ili pa adava manuš osoba kola so teni telileskiri izdržka so ov izdržinelanen o parvarelanen sarkana mesim domakini me kerava buti me parvarava meronja već aven ili pa insimande modat midai ili mokako ili mitetka olaj tale koperša ili nasvale me keravalen me podržinavalen me parvaravalen tegani mesiu načeja davaka kerav računi šo erta ofto členja de členja ka kerav računi kozok tali i fitra i me kadam lenge znači i fitra ka platinav džemijeti muslimin amega čilo tabijeti kađavki džamija Džanen deki džamija ništa nanela pravo tovo semjeg posredniko. Telolati posredniko tano sartu aka nakale yeke manushe yeke prale kava kereleske ake me dava tute i sadaka fitra akala pare su kedinjum ama tu valani te delen ko filan tan valani te spodelino pi fitra ko filan tan i džamija valani to samo posredniko a nanela pravo i džamija taro zakatul fitr taro sadakatul fitr te açhaval adava sadakatul fitr ili zakatul fitr sarmanja vikinde i taristo tema keraja znači adala pare nasminila i džamija ili adava posredniko znači matela ko kana samo je džamijen znači kimira primer laja yeke prale vakera mo parlamentu te kedinja mefta to deš familije da ja ke fitra tu kana valani posredniko hem te dekote so valani te spodilini fitra. Znači, i džamija sar džamija valani sar posredniko ili islamsko zajednica, ili pa disavi organizacija, ili pa tevakera, sar disavi tevakera, humanitarna organizacija. Na ne pendo de que fitra morate dela ki džamija. Na ne pendo de ko sadakatul fitr morate dele koje kan. Od ova šajte spodiline neko različita adresa. Acabate džanenle,
Akava sheria sko pravo tamo. Ekana, valjani amen, znači to samo posredniko to. Ekana amen valjani, a dava posredniko ili sar džamija, ili sar teva kjera organizacija, ko te valjani te dava ta pare. Metu mengi ka spodelinal, znači adala pare tane, džemijeti muslimin, denape ko ofto vrste manuša ili pa teva kjera ofto tački. Džemijeti muslimin sar prvo tano dela pe ko fakirija, ko čorole, okola bezmoćna manuša, kola so nanelen, dimek buditali čorole. So nanelen kotar, od ova dela pe i sadakatul fitr lenge spodelinala pe. E čorolengi. E čorolengi. Od oleske peigamberi ko verodostojna hadisi dava kerala, i den tumari fitra e čorolenge, zada olada te raduinem pe dava dive te keren bayrami. Akate matova ki zabluda. I sadakatul fitr dela pe anglal, samo kada biangiola već okam, anglal te biangiol okam, znači dela pe sadakatul fitr, anglalo bayram namaz. Anglal te kaldino po bayram namazi, dela pe sadakatul fitr valjani te denla. Eventualno, ako kasningjan slučajno, i sijamen fetva, taramare te vakera o ulema, kola so vakere na dik sigar so posigate, tiri fitra šajte dela, ji anglalo akşam e namazesko. Ako kasningjan palo akşam e namazeskoro, tu ačovea, znači, koji borđi. Soska čovea koji borđi, a čovea koji borđi, soske svako jek возрастно musliman je muslimanka, čak šta može maloletno da musliman i muslimanka, borđitano, mendupitano, amen i fitra te dala. Angledero bayram namaz. I fitra tali amen je dužnost. Taramaro sajdimo peygamberi sallallahu alaihi wa sallam. Jer vakerala o peygamberi alaihi salam. Ako tu na dengjan i fitra ko odredeno vreme, tuke o Allahi na ne te vazdal te vozvišinil tiro Ramazani so postingjanle, čak šta može nijek peda tartore šero po upre. Pazinen, ako na dengjan i fitra, a postingjan trijan da dive Ramazani, o Allahi na ne te vazdal tiro posti, ni uopšte ni bud po upre na ne te džal sako zo nijek peda tartore šero. A kad te valjani tova men pažljiva. Znači morate da amari fitra. I fitra, oko ovako su i silja dava mogućnost, i silja o esapika platinov. O Allah ja mede olakšinela me, naotežinela me, džemijeti muslimina. Ama, oko ovako su nanele, sarčačipnaske nanele, ovi tano čorolo, fakiri, apostingja, miskini tano, ole o Allahi oslobodinelale, taro zekjati da, taro zekjatul fitr. Amo ovako su i sile, emi silo mogućnost, ovi tano borđite dali fitra. Znači, djaja dalje. I fitra džala ko čorole. Od oleske amen valjana da vadive i džamija ili džamijski odbor, ili pa akala su kedene i fitra, ola valjani angleder, znači o bayram namaz te keden, ema da vadite spodelinene čorolenge e fakirenge, či olada te han hem te veselinem pe diveske ko bayrami, če adava dive mate jan taro ker ko ker, te pružinem po vas te roden ili te mangen. Sar susila mare čorole Roma, i krovena ko semafoira, jan anglo džamije, jan ko ulice, jan ko pazara, pružinena po vas, adava dive bayrami. Znači, amen na valjani te dozvolina, nije mare džamije, nije amen sar umeti, a od leske dela pi fitra, te raduinkerempe akala fakirja manuša. Duito manuš, koja su sile pravo tarat la paretelo, a dava bikinela peleske vakrila miskin. O miskin itano, manuš kova šajtovele ker taropin dila de evrijada. Šajtovele ker taropin dila de evrija, to vele dvoro, to vele tan, to vele šužo ker. Ama, jek primer kada avtume, sarakana su avame jo problemi tarakala virusja taro COVID. Bud manušana kerge buti. Bud manușana lele plata, bud firme panlile, o tergea o kerke da sinele. Akana pa kavamu bare ko bayrami, akone nanele pare, nanele dinari uzileste, obitano miskin, nane fakiri ama miskin. Isto dobrijinela pe paše, sar pe čorolo.
Kova su nanele pare. O leske datano mendupi hem dužna sjam tara kala pare džemijeti muslimin te i kaleo pe tare fitrakere pare te den teleske. Duito, tano okovava kla prezadužimo manuš. Kova su isile borgi a acilo ciorolo. Nanele. Ako vlelea tarek manuš borgi, eu ako obecingia tirano toro borgi, a naști iranghiale, a muslimani tano ciorolo. Nanele kotar, lelea borgi filanestar, dozvolimoi tano, ti caleu pe taro sadaqatul fitr, ili taro zakatul fitr, te dău pe te șai te platino pe adale pralescoro borgi. Ama, o domărca cozum solelea. Ako isile kamata, i kamata nanea menge dozvolimi, amente vakera, soblelea borgi, tarodisa otan, hemamente platina kamata. Ameno kamate na platineale, i kamata nane dozvolimi ko din islamiyete amente platina, ili pa ti calo pe taro sadaqatul fitr, te dău pe i kamata e chemanușeschi. Dozvolimoi taro sadaqatul fitr, geniti muslimin, amen isto te da, o sadaqatul fitr, o kole manușesche, Kova soitano te va chiara fisibilillah. Odapitano ko vi fisibilillah amen athek hati kera hari greshka kate. Embut alimya akale hari soliringi godi. E ummeteskiri. Sois be fisibilillah. Odakna fisibilillah te dengana menge. Amen te la akava akaya fitra, amen akale fitraya, shaite koristinala, primer, ki jamia, ki școala, islamsko școala, te ștampinali la, te date platina, te jantovena făzia, te chiara bunaira, te chiara chera, te chiara chatie. Na. Ola fi per fisibilillah, akato peygamberi va kergale, o kola manusha soitale mujahedinia, kola so ola gele per fisibilillah e Allah eske koana te braninen o din islamiyeti, hemola achile shehidia. Mudardile, o dolai tale per fisibilillah meki kala tare fitra kere pare ka da leskere romnyake, leskere chavenge, leskere evladenge. E shehidengere porodisake. O dolai talo per fisibilillah. Ane per fisibilillah o vitri ti kerale ki jamia, ya ti kerale ki nisavi islamsko škola. Khair, akavan nane tašno, akavlea ola, ako džangio čačipa, a prenesinen ako umeti, ništo nane, samo osim manipulacija. Manipulacija za do pare te açkom po pogrešno tamo. Per fisibilillah nane džamijake, nane školake, nane te štampinem pe lila ili pa da stave islamska centarna kulturno društvo i tako dalje. Per fisibilillah tano okola mujahedinja, lege odnesina lape. O lende valani te jal akava sadaqatul fitr, hem okola manuš putniko, Kova se tano putniko, alo, taro javer dis, alo amende ki dis, achilo, nanele pare, kodromai talo, alo chiamari jamia, nane kaite jal dinari nanele, o dola pare, jana isto, adale manușeske putniko, kova so alo, hem, akala pare jana, koek manuș dosti tiro, a nane muslimani, ako nane muslimani, ama sile kovlovilo, but tu ja šukar na čelo. Amen valani te coblarale scorilo, te ciorolo a nane muslimani, și atunci cristiani da, ama șucar manuș, paceala codevel. Te gani amen cadale tari titra, onda te hau, te chiropske ručko, te lău te raduino pe familia aia, zada che agaro pe gamberi va cherga, te coblarale ngoro ilo, se șai o lada taisa insha Allah, te primineno din islamieti. Aka te gemieti muslimin, Vacherela pe isto, che predaia, qua so vachena di Savalinia, nasminaia, ti calatari fitra, tarosada catul fitru te dau cole manușenghe, cola sonane na pachiana niștoste, cola soitale ateistia. Na veriunena codevel. Otano ciorolo, dichiane fakiri, nanele, ama vacherela me condița o devel na veriunava. A sapchesche, Isia mende ca alimia va kerena safkeske na știti cale tari fitra hem te dele. Maldata nu ciorolo na știti cale te dele. Na cime va kerava lua qua so va kerena opo bare alimia na va kerava mandar. Ea kena. Isia mena kateke kea tașca, jala ba șocolada, tare fitra kere pare șaite te dete oslobodine, o cova se oslobodimo robi.
Sosque po zamani pejgambereske sallallahu alaihi wasallam ona rodo slobodinena s nerobija. Ama da je tačka kod današnjeg vremena važinela. Ema da je tačka skana na neviše to slobodine te oslobodine je kerobo. Znači, aka lajtale odola hemo kolasoj oskupljače, znači so kedena o sadakatul fitr, olajtale samo tava kera amaneti, so dea lende, ola samo tale prenesuačja, hem ola na nelem pravo, znači telen taradea fitra, eventualno ako včedela atano čorolo, znači ovda tano jek čorolo, jek miskini, ili čorolo, ili miskini, šaj ovda jek delo telot te keropeske a davadive bajrameske telot iftari. Soske o pejgamber ali selam vakerja. I sadakatul fitr spodelinela pe čorolenge, potrebno manušenge i tako dalje. Odoleske mangavate vakera saidime pralalen, te janin de kei fitra, ako jek manuš desinela pe, znači desinela pe, na doresla džian galos sabah bajrami, znači dži zalaska sunca, te pravjolo šefako, na resla, a na kej dujnaja, paznim sova keravatu negdje, na kej dujnaja mugo, ukusingao o smrt, primjer, koro 3 sati duj, oleske na nedužno te dълпе te spodelino pe fitra. Ama da o postinjada ke Ramazani, ama na kja koro dešuduj, ja sar taj sao bajrami, na kjela koro jeko sati ko duj, panda na pravdjola kames koro šefako, oleske na seam potrebno dale manušeske te dej fitra. Ako adava manuš, astargane o sabah, dobližnjapeneske o sabah, pravdjola o šefako, i te muloda, i familija valani leskiri fitra, ti calor te računi no, a da le meiteske mal da na klidu nje, valani te dăl i fitra leskiri. Znači, kerla pe lafi, ako doreslea o šefako kameskoro, ov treba da leske te dăl pe fitra. Tar javer strana, valani aminte džana, deka o sadakatul fitr tano obavezno, svako ne muslimaneske musliman kake, mada tano adava manuš ko durtan sarakana menko stranstvo, Mendupitano prema lošerijasko propis, o sadakatul fitr dela pe kodova tan kaj so bešem, kaj so džividinea, ko šerijasko pravo. Akana men so kjera, ja men sam ki Germania, ki Francija, ki Belgija, ki nasjam ki Makedonija, nasjam ko Kosovo, nasjam ko Balkan. So kjera ja kana men. Amen di kaya deka buđenja mare kjedeno sadakatul fitr ili o zekati, hem bičale nale ki Makedonija, ko Balkan, ki Sirija, ko Jemen i tako dalje. A kateva kerela pe, znači sija menjek fetva, kote sova kerela, kodova tana ko tu bešeja, ki odeo korija, hem dikja na ne sarčačitnaske čorole manuša. Znači na ne čorole manuša. Na dikja ko ti si čorole manuša, znači tega ni tu šaj abrialda tartiridis, tartirogav, tartiridržava, ko ti si čorole manuša, tega ni tuke dozvolimo te bičale abrialda, ako na neki odeo okolija čorole manuša, znači na nekaske te dej fitra, znači ka bičalela, sara meso bičalela, ki Makedonija, ko Kosovo, ki Srbija i tako dalje. Ako na ne, ako već isi, bud po ispravno te de kod ova tanka su bešeja tu. Na ne pendo deka o sadakatul fitr, deka valani džemijeti muslimin, tume deka morate denle ki džamija ili morate den ki da save organizacije. Bud pošukaren pravilno, valani te praven tumare jakja, kaste dena i sadakatul fitr. Morate džanete denla ko poverljivo manuši, kaste si situmen poverenje, kaste so panlen tumaro poverenje. I sadakatul fitr, šajte denla lično tumen tumare vastenca. Ako džanena ko ti si familija, znači, čoroli. Džaneja 300 familije čorole, ili akana bajrameske geran za Makedonija. Ili kova, bud pošukar kovol tu lično tire vasteja te spodeline tiro zekati. Bud pošukar kovol tu tire vasteja te spodeline tiri sadakatul fitr, znači te de koakala jetimija, koakala miskinija, koakala soilenge demeki potrebno, te de te ovem pomožime. A dava magrim te vakera. Panda ek tačke. Mahovat eu vende că sadakatul fitr, tu mesi în prostranstvo, akana tu mare phailaki Makedonija, tu mare penjaki Makedonija, tu marodaki Makedonija, tu mari dai. Na ne dozvolimo ki prvo kustik tu mari familija soperela te den i sadakatul fitr. Ili pa tu maro zakatul fitr na ne dozvolimo nenge te den. Soske na ne dozvolimo, soske amen siam borgi
te izdržina amare dayen, amare daden, amare pralen, amare chien, amare unukon, avrial da taromasek e ramazanesco, hem avrial da taromasek, te va chiara cheval, avrial taruia vera da masek. O doresc că tanamenge borgi, ti chiara amare pașutnen. Eu doresc că na jala osada catul fitr ki pașutni familia. Jala kakos kere chave, tetka kere chave, kakos kere unukia, znači familia o asona perlat ke ko prvo koleno. Šunen mašukar. Praleske, penjake, čajake, pa to unuko, to čavo, to dat, znači lende, naști de sada catul fitr. Sada catul fitr jala, šaite jan, ke kakos kere chave, kakos kere unukia, braku cetia, ji lende šaite den tumaro, sada catul fitr. Акате да мангавата кера висто е главно точка джемијети муслимин, акана как хува акате те дика веч кера лаф акана джакана кергам таро садакатул фитр, тари фитра, таро хайбе, таро ифтарлуко. Акана кирана джемијети муслимин те дика ко зекјати. Пазине на кари. О зекјати тама акана јек јавер тема. Значи мате мешина обукјат. Афикерман ги джеџесуске прете джана пример по баштари таро хавеама шукар? Шунава туске неко знонингјаманге и веќе шина гюмтен одговорнаме ма чуваман даро гласо. Кад пробинавте таравам микрофонијем та чавам. Важно, не проблеми, хајде кера два ме кади капте шај те важи, а кана кади касаш шај. Не, хајр, ашта само калаво слушалке ка чаваманге, ко слушалке ка шунако. Не проблеми. Ја, шуже питање поставенена, морам те ваќрабува дека е тани интересно и тема ем одик хиба е фендијас којтано скрос вавер него сојнем сикле морам те ваќера. Споделинето ме пана видео суске ковол покасно исто питајна ем нека опростинен манге буд со нашти одмате поставена ве фендијаски питајна суске канашаво нормално питема им ко побаро ко побаро ступлеви додавате шај на пример те објаснил исто те сватинел пезда соске заиста кала информација миѓе исто бутко користковен соске авдисно диве поготово о социјална мрежа употребинена амаре закјатија амаре садакија далеско да себе би требало да пазина каске ем со кераја о ефендија е тама мислава са, аке палем и расадно, добро, дека нека приклучи навле. Абе мешкар? Оја, кана шунеме. Претежа ке која баш исима јек пучиба баш ифтарлыко, ту ше ефенди. Ске дике ко бутана приметинава иси пајлап ем пејна со чингарена манушакула со напостинена кој стари. Оја? Акале манушендар магум хари поопшино те шете објасни не суске дали уопште се бапи олакво вене рамазанески ковакти со чингарена манушакула со напостинде а керна кобаги е кифтарло коленги. Дали уопште нешто акала оленге се бапи или палем нешто суске меѓанава Телем о Елбекари сурesi 184 ајет Аллах џелешанаху бушка објаснила менге ако на ненем амен значи ако нашти трпино о Рамазани амен шај само чороренге значи ко е чороренда ке лафи шај таравален кава дали га шајте споменеле јек те шај то бол сар ненге јасно соске буџе некерена меса со диклувем со хавава чингарава кој ифтари пошто Рамазанен скоро вактитано чингарава мануше мо брату чети ола мадан ништо ни постиде ни керде ама аке керава и ифтарло косуске хакалари засичи на ке ме нашите постинав дали уопште акавајтано дозволимо мене ко дин исламијети Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Dika kari. Akateka nako ame kere Allah ti valante dika prvo o slučaj. Znači, ko ta raklovajem, kasa je raklovajem. Amen genedica iftari, sar iftari, kjerela pe e postačeski. Iftari pripadinela samo okoloko so postinela. Leske perelo iftari. Lesko letano iftari. Jeko duito, ako amen je kavala predstavinela pe vakrela deme ke postinela. I akana primer me kerava iftar luku i kaningum deše pralen, deše amalen.
Acum anglalamente va la amen dikayale de koftano postaci, amen khair, amen sai postacen dikinalen te postinem pe te han yek večera yek iftari. Međutim sarva kirlo pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem va la i ako tu yeke postaceske denganle te hal yek iftari o Allah ya azza wa jal bayrarala tiro dive i tu da se ne postaci bayrarala tiro postino upre. Akana obratno isi. Okova su na postinela, šunen mašukar. Okova su na postinela, a dela iftari je keske so postinela. Na postinela, a dela iftari okoleske so postinela. Bakirelo Allah ya davadive, adale manushe, a nela nesar gibite pene postinja. Znači, ama adavadive, nakaj tu svako divete azdimet ke sean sasto, vesto, sarčeliko na mangiate postine. Znači, kerula te lapiko ko slučaj. A kakvi si taro malda mena čitinava leskerelila, a mašunen mašukar, nate svatimno hvala pogle. Me taro imamu teimije, me leskerelila na čitinava. Ama čitingum jek o leskoro te vakera opso vakerla kopiro kipiri predaje. Pazinen mašukar so vakerla. Iftari na delape okole manušegi čak šta može namazi su nakaldinena. To je keraja kana. Wow. Iftari na dela po koleske namazi su nakaldinela, a o namazita na menge svakodnevno avrijal taro Ramazanida. Pazinen su ova keravati menge. A kamolite na postingja. Kana, ako tu dengjan te hal iftari, dengjan te hal, tu džene deko postimo, nisam tuke čisto. Kada lov cevap yangalo Allah ya zavacel sosino te vakera duje muyengoro. O dolenge vakerena pe o dui muyale ameni kinalen munafut. Dimitro de Pazina leskemen. Allah tara kilometro dui muyale. Neyse, mangi de singape. Kal vakerela postinola janaya dega postinaya avala ki taravia, a mezabela na kavalu muzinaya, di kavane avrial koje lokali, to ska kala bresha sas ne o ube ko Ramazani ko tatipa. Koje lokali beshela ki strana hala pis sladolet. Ama mna dikama mena knu vrdaje, ama meni na vakir gümleski. Denes kada na vakir gümleski. Ova avala ine pale ko taravie ko amena za din gümle ni pa vakir gümleski. Na manglum te povredinable, ando Allah ya zavajel kadelo po seba po dževapi, na nete. Ovdje kupeski kadelo da leski odgovor. Nego manglum da pitaro zekati ništa te vakera. Znači imate mešino koji ame celo vreme kad njam taro sadakatul fitr ili pa zakatul fitr, neko viknelale zakatul fitr, neko sadakatul fitr, neko fitra, ali ja dava biangiola, saka rečenica biangiola, taro iftari. Hajbe. Te de nekas ke teha, te obraduine nekas hajbaja. Hajbaja pibaja, te raduin kerele. Znači ko masek ko dire bajrameskoro. Kere ala pitaro zekati. Kratko kava kera pitaro zekati. O zekati halalen tano yek taro štarte o farzi, o zekati tano yek farzi amenge. Koja se obešela, znači ko stubo islamijeteski. Sar se amenge dužno znači o namazi, sar se amenge dužno o Ramazani, sar se dužno hađiluko, sar se dužno tano o šehadeti, a jari tano dužno amenge o zekati da. O zekati tano spojimo uvek nali ko ajeti abutpija vakrile. I okola so kaldine na namazi hem so dena zekati, so kaldine na namazi hem so dena zekati. Halalen, o zekati tano yek ibadeti yek he muslimaneski. Amen o zekati amenge tano ibadeti. Ako amen isi amen hem na naya adava uslov kothan, amen kashi ko Allah azza wa jal amaro ibadeti e tevhideskoro achkola tucho. Soske o tevhidi tano panlo panje glavno stubonca. Akalaitale o tevhidi panj glavna stubia. Sarakana je ključo, amen, peygambere puštene, ja Rasulallah, stoitalo o ključo e dženneteskoro. Peygambere va kerge o tevhidi. Adava ključo sile panj danda. Akana tu te phaglan yek dan. Taro ključo phagilo yek dan. Ajde pravi brava, kuvandre kudara ne može. Znači kuda ko dženneti. Soske o zekati tano yek ibadeti amenge. Ako ama oslobodimeitale o miskinija, oslobodimeitale o fakirija, amo kola so zaradingio lana ne oslobodime. Pazi me. Čak šta može vakerla pa kana ange i fetva o alinja, ako tu ti si tu zaradime 3.000 evrija, kerla pela pidžiko 3.000. Ako si tu ki strana 3.000 evrija, tu mora ti kale 2,5% tede adava zakat. Ne mora ki džamija, paleva kerava tu menge, ne mora ko institucije.
a davati ro zekati și-ai opredelinele cu različita adrese lično tu, cu čorole, cu miskinja, cu fakirja. A dava jek, odujto. Znači, šaj, znači sarva ke bio pegamberi, ako si tu taro 5-9 po hari, navaljajte de zekate. Taro 5-9 po više, ili taro 10 bakre po više, znači tu više morate de zekate. O zekati na noi pendo de ka morate den la kana ramazaneske. Orwana ne tašna. O zekati de la pe košero je beršeske keda po voltu, tiri zarada. Suka kera akana o bayrami avola mingi mai. Suka kera o konența susține în zemiodelie. Kola so ola o giv, o jito, o mumuruzi cinena ne septembri. E ola čak septembri mesec, sa so zaradinena tarpenive, cinena o mumuruzi, cinena o giv, ola bik nena, meri nena, akana mora daleske zekat, mora. Znači, aketa no cili. Znači, tu našti ne mora po dive ramazaneske. Saralo, o cili, o narod te dol ramazaneske o zekat. Tava kera, pnide saralo. Parce que koga puște peigamberi pengia, e muslimanengoro o vilo, nai kovlo tano, ko masek ramazan. Nai kovlo. Ko kraju ramazaneske o laitale najviše kovle, sus que tega ni mangelna, o Allah te kero kabuli, inte tovor lengere günahia. E doleske pošto tale nai kovle, tega mi kalalen dar o zekat. Ama nane pendo de ko zekat mora akana bayrameske te denle. Shai palo bayramida. Oštar islamska škole, care la pitar oštar medhebia, znači Hanbeli, Maliki, Shafi, Hanefi, akala štar škole opare potaro zekat na dozvolinen la lendar na ne dozvolimo te kere jamia. Jek. Na ne dozvolimo te uredinei jamia. Na ne dozvolimo te kere islamsko škola. Na ne dozvolimo te kere bunari. Na ne dozvolimo te kere češma. Ništo. O zekatez kere pare džana ko te so trebala. Akavate džane. Soštar islamska škole, akava zabrani ne nada. Uopšte na ne priznajmo. Soske o zekati džala ko čorole, hem ko miskinja. O lenge delato. Izdržinelato. Ko zamane pejgambereske rohem pala leste soalo halifetluko, o halifa Ebu Bakr, Omer, Uthman, Saidna Ali radijallahu an, sa su Ali panda dalje soale, ola sine pravedna halifija, pravedna vladarja. I odoleske da o zekati ola lena sine, denas ne e nemoćno manušenje. Ama hajda kana te di kako ti si pravedno vladarja. Arak ende mangi. Ko te talo do? Ko te tana kana pravedno vladarja? Ko te tana pravedno halifa? I odoleske kana atšilo, asta kana menkada, cu asociație, cu organizație, cu džamije, cu islamska škole, cu instituție. Ok. Am akala instituție, cu la solena akava bugeti, adale parența, cu la nasminena te ikerenen za upotreba za islamska verska zajednica, deva kera te trošinene na neša drvani ki džamija. Primer kerela. Ili pa vakerena akja kate amenda kana kišutka, na ne amena mari romani škola, na ne kuransko škola, hajde ka prava i škola, kada dla parake. Na ne dozvolimo. Premalo hukmi, e šerijateskoro na ne dozvolimo. Me morate vakeravo čačipe. Dik so vakerila ko ajeti dželile. Vakero čačipe, mal da ovolat tuki protiv tute, ili pa ovolat ke kerko. Neka račen mange. Me fetvaja naživinava. Neki fetva naživinava. I fetva te mandljum ka pripatinavla. Me te na pripatinjum je fetva na kerjum greška karši ko Allah jaza vajde. Na kerjum džunahi. Ama ako grešinjum karši ko ajeti dželile, karši ki naredba je Allah eskiri, tega ni kerjum džunah. Hajde te prava sura Al-Tauba šobar dešto ajeti. Te di kako ajeti dželile sova kerala. Akavajtano e čorolengoro, o nemoćna manuša, o putnikja, o miskinja, lenge džalo zekat. So naredinjum tmenge odla točke. Navakerila leno zekatem gradinen keren džamije. O Allahi nigda kava navakerjale. Jeko dujto, o Allahi azza wa jal, vakerila mire kera, nasminena te kerenle nedozvoljeno parenca.
me khera kerena pe halali parența. Abrial taro zekati. Tavala menge bisau khal. Taisa palo Ramazani. Dacă eu davat men pin dila de euro te keren ek jamia. Amen prvo valani ti spitina kotar leskat la pare. Kotar obzara dinja. Ako amen dozneinea de kovat la pare zara dinjalen na halalea. Amen nasminea te la pare hem te platina jamia ili te kera jamia. Nasminea la pare. Znači moro pare e Allah eskere kera kerena pe taro halali pare. Sos que zecates kere pare o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam isi ek točka ko te so zabraninja tare zecates kere pare te spodelinem pe les kere libeites. Pejgamberi va kerja miri familia miro ahli beiti mire ispravna muslimania kola so priminjo din islamiyet taro milete kureishengoro heme hashimiyet engoro kola so itale mu'minia ola na nelem pravo tare zecates kere pare telem. Em sarcha chipnas keda e pejgamberi skiri familia leskiri porodica ola nika taro zekati lengio pejgamberi zabraninga telen nešto tare zecates kere pare. Puchen masoske soske Allah va kerela deno zekati tar tumari zarada te očistinen tumaro imanje. To tumenge čistimo tumaro mali. Taro grevien taro gunahia. Odola pare tu ako ikajan taro 100.000 evra. 100.000 evra isi tu ikajan 2,%. Emi kalea 2.500 te deko zekati te gani okola 97.000 ovena čista. Halali pare. E aquela 2.500 si kalealen, znači jala ki upotreba, ki namirnica, baš miskinije, baš pakeria, ti držinem pe hajbaja, urajbaja, ako se kerene ino prave na halitije, parvarena ine narodon hajbaja, pibaja, lengere vladen, urajbaja. Aka te jane zekates kere pare. E akana, fondacija ko islamska državi si džamijenge, a mende ki Evropa nane, ko Balkan nane, yola so kerene, Irangela peske naopako. I fondacije zekateskiri Irangela ki upotrebe džamijake, ki upotrebe školake. A kava ne dozvolimo po hukmi islameskog. Apsolutno. A kava je talo čisto absurdi, ili pa je kela pe akava kera, meva kera o čačipe. Pa mange eratem taj sane kaja vinem pe kozo mangena. A kava je talo džihadi, ko čačipe Allah eskoro, džihadi e Allah eske ko anav kerava. Meva kerava. Maden tumaro zekati, te kinen džamije. Na ne dozvolimo. Na šti kere Allah eskoro kjer so ne dozvoljeni pari. Stop. Akava je talo ko hukmi islamijske bešela. Akava ko zakoni Allah eske azawajal. O Allah subhanahu wa ta'ala je dengja po šarijati, dengja po pravilo džemijeti muslimin. Aka na već amen. Ako tu man dikinijama, mesu im jek primer, jek alimi, penjardo hođa. Tu aka na dikinija kitiri emisija. I tu mangi aka na dari ko Oberhausen te kine džamija liso džanava me. I akana RGP mansar jeje janena ma primer baro alimi akana metena phagap to hatari meka ubedinave narodon tamam ilk te podržina ti kerao jamie taşta amaro borjitano ti kerao jamie amete ni kergamo jamie koi ki kerele Allah eskere jamie amete ni kergamo amare hocalaren koi ki kerele ama ki kala kadaya vera pare na zekat eskere pare zekat eskere pare na akome Em cima, sarsodengum que fitra dușelevro, que calavi avera posem na dușelevro, cadav bași jamia. Anataro zekat ia tari fitra. Amen se amborgi cu bilo ko vagam, bilo koja država, ako ni kergea pe hođa, ola na nemuslimania, ola valani te podržinem pe hođa, o hođa te šajte obstaninom leskiri familia, čisko hođa na džalate kero butiki fabrika, optalo tu menga te panj vakti namazi, tu me siklovena le tare Allah eskoro drom, pa odoleske tu men banani te kereno hođalaren, ti kereno džamije, te gradina džamije, amana tare zekiateske repare. Ako tu man dikingyanma ki ti emisija kana, izadame tu bedinavu mete, taj saja verde ti kano tu ke te dalo pare mopral sali, jada tu ko Oberhausen te kine džamija, ondak me iklilum samo hatăreske na Allah eske. Me iklilum hatăreske na, te na phagap to hatări. Te na phagap to hatări, soske but mangawa tem poștoinawa tu, că ubedinave nardon deno zekiati fitra kana ki džamija dali valani ko Oberhausen. Na mopral. Me na phagava to hatări, me poșka ka phagap to shero to hatări na. Agara chilo la pe amende koroma. Mopral.
Mekava kerat ke klafi. Itu te vikinema da. Mekava kerat ke poushkar ma vikinma. Tuske me saralimi. Hem sar penjardo ulema. Me valani te va keravo chachipe. Angla ko Allah azza wa jal. Amen nashtire sa tarostova saro Hazreti Osman, Hazreti Omer. Ola lele amola na gradinge ne gola ya ver chane kerge zekate abuti. Praven tumara kya chitinen. Dikhin so kerge o sahabia. So kerge o khalife. Na samo te citina onakam te na halovai buti. So štari islamska škole zabranjena savko nešto kod din islamijeti. Zabranjena nešto savke. Znači, kereja lafi od ova soje. Ili bez razlika kada nekoga postavimo pitanje pa soka kere tekijenca. Ništo, niti tekija da nađano pare. Savi tekija, save bakrače. Save džamije, save škole, save bakrače. Nikako. Od olajtale pare miskinengere, yetimengere, окола немощна мануша, ленда владеа пара определинела пе. На штитото определинела, акана ајде, палинена манге дуи дирекја ки ми семана, палинена манге трин дирекја ки ми текија, бичалтара, како да и титре мадалеа какера. Со кергам Аллах скоро кер недозволено паренца. А Аллах азza wa jalla керала, мире кера валани товен керде чисто паренца. И ти клода нека кана пало Рамазани, мева кергум. Тавола кана прало салија ки Македонија, те плон ме мангават датме 100.000 евра. 100.000 evra te kera yek jamia. Amen balani te controlinale o salia kota relaka la pare. Ako avena tare harames kiristrana savi jamiave, tu na kergian ke samo zidia. Tos ke sar prvo na prvo Allah inane te mukil ni pleskere melekja te kuena tambre. Tos ke leskoro kerna ne kerdo dozvoli me parenca. Akana mangi na ne jasno amen kaske kera ibadeti. Ako na veno melekja te keren kabul amari do. But jasno but glasno simsne. A me kerava lafi globalno. Mena va kerava anavea. Mena va kerava o filan manush. Kerea lafi globalno. Sarki Bosna, sarko Kosovo. Aki o bosanski islamska zajednica istagare. Znači olava lani, adla institucija, adla džamija, adla kola, džala miskinenge, fakirenge, potrebno manušenge džana akala pare. O zekati da ili zekatul fitr bez razlika, akala na džana te gradine pe vakafija ili Hajde kak će da kana, primjer, kak će da kana pare, falinena menge ki džamija štar lusterija. Pa dobro, kedinjam me fitrakere pare, 500 evra, je lusteri po 100 evra. Čigam ki džamija lusterija, be stvarno amen se am diline. Dika kana. A katele nam dui grevija. Amen laya dui grevija kate. A kati sek hadisi, kota so pegamberi ali selam va kerala, em potpor dinella le Bukhariya da, muslimi da, i panda ya vera. Dik so va kerala. Najbare gunahia koja so o Allah azza wa jal nanete oprostinul tuke, tane trin. O shirko tano prvo, jek. O duito tano, te ha e yetimengoro, o hako. E čoro lengoro, heme yetimengoro. Trito tano te činene kaske beda. Akan. O shirko džangjova, karšiko Allah i jasno. Ja vere deveto boživine se mole. Allah baro shirk. Duito e yetimengoro pravo. E akate tano, i sadakatul fitr, tano e yetimengoro heme čoro lengoro pravo. Sar ševe telen. Hajde be, lebe keden fitra. Keden be fitra, heme fitra akine lusteri, a okotar prvo dive bajrami, o yetimja na nelen să te han bajrami, a tu, koto cer kingiam ke baklava, hem plus kingiam pengiam te romia ke romie, abdivea dale parența so kedingiam fitra, cigiam shujo lusteri ki jamia. Hem hayatu ke baklava. O prala, te taslove baklava kere şerbetestar. Fazla să kere. Akatali gudli arman că șerbete gudloi. Te taslove e baklava kere șerbetestar. Adava yetimi nanele să te hal, tu cigan te fitra kere parența lusteri. Afikir mangi so prekinavato suske na neme budvakti pala emisija Parlamenti сјамен пандаек емисија дали ско себе пи значи евремескере користестар морам те вакерав значи особети сојтано буттано феноменално со објаснен. Некаски нормално не те пасунел, некаски со клапека пасунел, ама гледаче колку пески треба да одговорни на капитајна со ски и си бут отворена прашања. Мека замолнав сарнен којек киек бути касу и си питајна нормално джеџетано секогаш правдо
otvoreno kale temenda, šaj komodo ne da олафи, кратко те шај за 5 минути те си тут могуќност те одговорние ке пралеске пучела Sevgül, значи меѓам одехрани, ама хајде, Sevgül пучела, не, Sevgül, молим те шај пучеја дали о посланико плата добинела и не. Леске по време вајда, а дава кратко шај те објасне, паните и емисија. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Şuna nakarip kalalım. O zamaniye peygambereske nasine demek ki o peygamberi tevakero mesin tumaro peygamberi imam yakate ki Medina hem tumen mange mona svako masek te delma pošel dirkemja te platine na plata. A sa to nešto nasine. Nego sosine. Nega kerap nego sosine. Ola se peygambereske ashabia ola podržinena ine e peygamberi aleyhisselam. Bestena rodolen daro peygamberi ola ikerene ine peygamberi. Kadaf menik dui dokaze. Ebu Bekr al-Sadak radiyallahu anhu olesnele bu deve, amasne barbaloda. O tarfire najšuže deve i kage adea deva dengala je peygamberi. Znači, ko zamani Ebu Bekireske, to vesene limuzine, o Ebu Bekir ka dosnele najšuži limuzine. Ili pa ko akava vreme, to zname ki džibdo peygamberi, amene peygambereske ka kerasne avioni taro zlato. Nate mučinota ti pošite širilo peygamberi. A sa po pitanje peygambere plata na sinene, ama mabistir de ka Ebu Bekir, celo po barvalifa, dengale din islamiyete, kaçtı çorovo. Akate naçi, tuske me vakir mi toşkani, amen balani amare hocalaren, i keralen. Tuske tutena dengan obstano, adale efendiyaske. O ki fabrika na jalate kerol buti, kardeşim. Da, Camia. E pakana leskere çave, so balani temerem bo Katar. Amen balani je prosječno cena hem realno plata, pinčeram te platinade. Ama davatano avrial taro zekati, avrial tari donacije fitrakiri. Znači amen balani şunem falalen. Amen de na kergam camiye. Koji ka keroli camiye? Amen balani. Ama meșum protiv je. So ezekatez kere pare me fitrakere. Na balani camiye te koristinele. I džamija tali samo posredniko. Znači, ko maškar, tutar lava, o amaneti, davaj čorole. Akja dava, ništa ne valani te. Dobro, ajde, morate muslimajna, ako ne kerjame Allah eskere kera. Selamu alaikum sebi. I kraj da duj lafijem ka panda emisija. Vaš, bujl. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamen ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, inşallah o Allahi, hamdi kere Allah eske soamen akabada masek mubarek Ramazani, ake alam bishe ko agor store Ramazaneske, ker kabuli celo ummeteske Ya Rabbel Alemin, veda menge ko agor, ker kabuli amaro ruči, amaro Ramazani, amare dove, tova mentaro günahya Ya Rabbel Alemin, amare yarna hem tajna günahya, tu cenea ya devla, tovlena menge Ya Rabbi, sarko sudno dive, keramen inşallah, tare cennetes koro udar reyan e postacen goro amre ko jenneti te kuwa ya rabbal alamin afi magfireti kerena menge ko taro saoriga ya rabbal alamin shifti milen to rahmetu pralo choro le pralo yetimia ya rabbal alamin radin ker e yetimin ko akwa mübarek o bayrami kaske valani dova ker kabuli leskiri dova kaske valani mustachi sastipe delo sastipe kaske valani na'meti deletiru na'meti. Ako pralalen nešto grešim kod Isave Lafija, džane de kod ona ne tarmistrana, nego od vas nenamerno greška. Svaka nenamerno greška, inšallah, moli namen ko Allah azza wa jal, te oprosti nova menge, Allah te kero kabuli amare dove, Allah inšallah te radu in kero, celo umete pejgambereske. Dozvoli nam menge uvek te samo halal i hrana, tari haram i hrana, dujra ramen, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا وإلى طريق مستقيم وبركة حتم القرآن الحكيم وببركة أهل الشهر رمضان واغفر عنا يا رحيم واغفر لنا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah يذكر رحمته هدايتنا كل جميع muslimin upravo jasno mako privat opravvalente pravo avere emisija jer ne praleske halali ara kenka idena tumare pare ovem pamet. Eyvallah.
Ake adava. Mandaru dovorka. Evet, ovdje sa ste so i neko pobaro broj so diklum. A vi kjene su naščinite produžinavi emisija, sar so vakredem interese vremenskro moram ne te stopirna, pošto se gili oko jastrana i sile panajek tema, korik so kovol isto interesno. Meka vakredam tu mengi ovdje sa ste palem, o Allah neka mukel po rahmeti tu mengi ko akala šuže mubarek dive, znači isto vreme mi znava дека сјамен авдие кодеш сати сјамен исто е ефендија и шуџи тема па дикен те ситмен вакти време те шај те овен аменсар соске коло заиста е шуџи зоралди тема пожелавам ми ге шукаррат вокаут мен Аллах еске рахметеја алейкум селам ва рахметуллахи ва баракатух.